Kasor nong stony, kat banang mi kisngi bat kipor kala sedang ban keu bat roistet bha habaro kiliang. Bat kajing don jung kibriu ru kala nang keu na ko wei snam cha ko wei pat. Bat kane kajing roistet jong kasor nong stony, kala penlong ru iki bobun ki pai ba nong shushnong jong ka than West Kasil district. Pania be cha kani kasor la kalong ha ka kamai ka kaji ka khai pateng ka puli puthi bat ki wei. Kane kajing be jong kibriu ki bana kaleng ki dong bat ki than jong ka West Kasil district. Ban wan cha kani kasor. Kala penlong padi kani kasor banang kapnya na kasngi siya kasngi. Padi kanela sa kiro ki yogi hat. Kilinti ki singkin, kajing don jung ki kali bat hagi babun ki benta. Namar kajing sedang ban kapnya jong kani kasor. Kalawan ra'ru i kajing deng kali hagi benta jong ka pedeng sor nong stony. Kamtam hagi sngi long yow. Bat kumjuro hi ki por step bagi briu ki dang ya be ban letre lekta. Baru ban lej on school lagi jong ki kun. Haba pa siya kajing deng kali la sa kiro baga jur bha po ka surok jong kasnong oponiu nong stony. Bat kane kajiajan man la kasngi. Kamtam hiki benta bahasanda jong school Anderson High Secondary School bad hakane ke surok ka jingdeng ki kali ke jurba hi por step bad kane ke jingdeng kali kala penthut chishai ki nong yang lingba ka te ke surok bad kumjuru i khna school jong school Anderson High Secondary School amla banlen ba ka jingdeng kali ha ka te ke surok shnong open nong stony kadai na mar ka jingdon jogi kali ki bawan on school ki basangeru hasilenter jong surok hajan ke school Anderson Nrela sakhiru bakate jingdang kali kadairu namar ka jingkhap nya jong kani ka jo ka surok hagi benta jong don ba namar ka jingdon jogi kali kamai ka biyang silenter jong kani ka surok kumta ban thaulat halor kumno ban weng kani ka jing e na kalyang jong ki seng samla ka snong open nong stony hadin ka jing ai bor jong ka dor bar snong klaimi de ka mon sobha ban penbet thamai ka kom yaj bat yang kali ha ka te ka surok khamta me ki te ki ar benta ki bala ban ong ba ki de ki dau ba jong ka jingdang kali Nakaliang jong ke HNN kala yo laru ban yakran bet kinong ilam jong ke seng samlas nong open nong stony bat tungin ya sengap menta ke ebe ki don ban ong bat ban kuntui ki paj ba jong kathan Nakaliang jungi ka seng samlas nong open nong stony lengba daga jing ai bor jong ka double nong jong open nong stony ilawan hangni menta kasngi agwedi bekani ka jipnya i kali Jog kuli ipa bawan oni nak school lani jog kino ki bahing bahasan bawan oni nak school dan ni kau aisyah ban ekran ni kebentar jong ni kan dia dah hakim di sini beradab ke bangila persang nak kalian ke seks nasional dekat ke trilang bat ke police department wah kepada ke lain jong traffic ya sedang duduk nang tei nang ti na room ini hot ni peron pak tek wah ke yang ni room bernya kali ki bayang nang tu ki lokal taxi ki bakamai hakim ki Kini umri ki markasa terter. Ndai ke banginya persang. Kalau ke pasiswa, bagi msya syuruk ye kali tourist. Bikin yang like tap passenger. Ban ong balik tap blind ke majuang ma. Ban ong like tap blind. Ndai ni ku sama senang. Msya syuruk no boleh ladon kene ka mandiwat parking lot. Keban kaliang ke sunong ke ajaka. Ke island ke kene mandiwat. Tu ke persang ke ni kene tayo ku adab. Tolong ke pasiswa ndai. Ngina ye persang. Ngina ye budin. Bagi msya ba kiwi ke penken kan. Kini ni ke penken. Ya pensim ya kijipun sistem ni kat kena anjung nasional. Segawi per kebentak ai ke bangi UI. Ke bangi don kami kan ke jaka hang ni. Bangi ba kimi ba ju kelas school. Begini trilang bangi ke nasional. Baba piwan on ni kelas school i kun jung pi. Kamu ba apa pimut ban lek on hadu hapo. Kompon juga school ni hapo kamar kelas ni jadi kun jung pi. Sengapa rung banyak kan ni hakan ni mandi wat parking lot. Ba ngila akan suatu utrai juga ni ka mandi wat parking lot bonum sim by parking. Kelak pun yang kumtungin island live house of community AA. Makin yang tu di ambor sini pada. Apa film tu pun bisa like on. Bakong bakal betul sakut kali. Akhirnya kesulitan. Kalau ini bat itu ki bersuan on back. Suan penhabek ki kena. Sekarang wan bagai tiga bedai. Suan bui kena Andre. Kalau dia lebih kena sekarang balik hai ha kecakap buka bedai. Ini tu kabel buka bentar ke bawah no yuton. Ni bagi msyak pun ton kali. Ha kata kecakap kabel happy kelas tu. Kena keleng jungi ke pusing sama sudah. Ni selang pun biang tu kejuran kam. Ni kiwi ke kejuran kam ke bedai. Dan baik dan pun bakal don kata ka jing pun deng kali. Ha kali ke bedai ko apa pusing ki mau sibun ki bawan komplain. Aku bayar dia kena kejing sakut kali. Aku bayar dia berkejing ma. Aku bayar dia kelas ke. Bila kali berkejing kali dia kejing start ke menikong. Kejing persyak ke menikong berkejing. Dari ski. Diserahkan sesuatu. Berkejing pada kelas sekolah. Diserahkan berdiri di bor. Berniat juga sekolah. Aku bayar dia berkena kecakap. Mentah kesini lah persyak. Bagi adon berkatukan lagi nak lagi kejing pada kelas sekolah. Bila aju persyak. Yang berkena kejing lagi jupi. Kalau pun sup pun same yang ini.
kami ikpan ma bakam bu jing masuk di kelas school. Bar ngili ilo mentang ngila perusahaan ni. Bakam don syuk kata henggali. Dei nak kata daw ba nang ni syakmat. Ngingin perusahaan bar ngidon kamro ke jing trilang jong kami ikpa jog ni kelas school. Rowan school hang ni po Anderson School.